በባንኩ ስም ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። እንወዳችኋለን። ፕሮግራማችንን ከዚህ በማስቀጠል በቁርአን እንከፍታለን። ይሄንን ቁርአን በመቅራት ፕሮግራሙን የሚከፍትልንን ኡስታዝ ነጃሽ ያስተዋውቅልናል። ወደሱ አመራለሁ። ሼህ መሐመድ አሮሌ ወደ መድረክ በመምጣት ይህንን ፕሮግራም በቁርአን እንዲከፍቱልን በአክብሮት እጠይቃለሁ። ከበጀምቶታ ኡመተ ኸኛ ኡመተ በላ በጋር ገይሰን ጉያር ራሚስ አከ ደረን ሚደጌ ኢፌ ሙለቱፍ ወሪ ጨራቂ ጎዳ ቱርተን baga milkoytan arrantana baga rammisin gammaddan sagantaan teenya jalqabuudhaaf qur'aanan jalqabna kalaama rabbiitiin jalqabna sheekha keenya aalimticha keenya hoggaanii fi darsii taa'ee barsiisu jalaa ol jechuun dandeenye ka hoggaa qur'aana inni qara'u akka waan gartee shimbirroon matarra si teessu sosso'uu dandeenye achi si dhaabdi sagaleen sheekhaa sheekh Muhammad Arrawli hara waltajjiidha takbiirtaan naasimadha. الله أكبر الله أكبر ሼክ መሐመድ አሮሌ ይሄንን ፕሮግራም ሊከፍቱልን በቁርአን ወደ መድረክ እየመጡ ነው። አላሁ አክበር በማለት እንቀበላቸዋለን። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وبليين إسلامه خبجمتوتا فداوتوني دريتنا خيست الرول جيسن علماء أوتخينيا أبوتخينيا غرغدو خكش موسى شيخ خينيا أبا خينيا شيخ موسى سوالا خكش أموتر شيكوت براتيس وقنتوني بيتينيا خبي براتيس هندي خيسن براتوني نيفي دوبرتوني هندي خيسن قاسيتي ولد نفتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام دعاتا خبيتينيا شيء أمين إبرو تكبير أني جرانك يا ترى مدراتنا إلا طول مدنا ديبسو موجي ترى مدراتنا قرآن وجين إسنيبون وجين سلامتا إسنقافت دجيتين سلامتا إسنجل كبه قرآنا بنون دغن قرآن ربي تين إسندقي إسنجالتنيمي نمن قرآن ربي جالتمي هندي غين نمن قرآن جالن نجرا قرآن ربي سيهاقلج بانكي رامس بانكي قرآن دابمته بانكي رامس نجالنا نوتمنا درسون غي بانكي رامس الراب بوكني بافتا من امني بوكا بافت بانكي رامس الرجتيني بار درسان تجاروچ ناغي فتهو غيادا نغادون غينيا بانكي رامس تيغلا بانكي ربارا كل نجالنا قرآن الدبتامي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات
والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله أكبر الله أكبر شيخ محمد الرولي قالتهما الفرد خبجاتو سنين الله سغنتان تنجا اتفوفتي كلام ربيتين ارغبانني سغنتا تنجا تنرتي خيسموني خبجادا وري asitti yeroo teessan gubdanii nu arkamtan kabajamaadha isinin jenna kabajamtu adde Roza Umar itti gaafatamtu itti aantu prezidanti naannoo Harariidha kabajama obbo Guutuu wayyeessa itti gaafatama paartii badhaadhina naannoo Harariidha akkasuma obbo Muhammadin Khabir Hussein itti aanaa bulchiinsa godina Harargee Bahaa akkasuma obbo Habtaamu itti gaafatama paartii godina Harargee Bahaa kabajamoo obbo Habtaamu itti gaafatama paartii badhaadhina godina Harargee Bahaa akkasuma Magaala Maayaadhaarraa kabajamtuu Dr. Ifrah Wazir kantibaa Magaala Maayaadhaa hundi keeysanu baganuuf arkamtan keeysummoonni adda addaa khabiraatilleen baganuuf arkamtan sagantaan tun akka miidhaydu akka bareedu akka haala kanaan nageenyi keenya eegamee hayyamni guutuun baankii teenyaaf kennamee naannoo tana keeysatti akka feenetti beeksisaa dalagachaadha sagantaa jalqabaa naannoo tanatti akka godhamtu kahaala nu mijjeeyse bulchiinsa naannoo Harariidha gubbaa kaasii hanga gadiitti galanni keeysan guddaadha hawaasa bira harka kaayyattanii nu ulfaadha bulchiinsa hawaasa itti aansuudhaan sagantaan teenya ክብርት ሮዛ ኡመር የሐረሪ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት፣ ክቡር አቶ ጉutuu ወየሳ የሐረሪ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ ክቡር አቶ መሐመዲን ከቢር ሁሴን የምስራቅ ሐረርጌ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ፣ ክቡር አቶ ሀብታሙ የምስራቅ ሐረርጌ የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ፣ ዶክተር ኢፍራህ ወዚር የማያ ሲቲ ከንቲባ፣ ቀደም ሲል ያልጠራናቸው ከፍተኛ አመራሮቻችን ናችሁ። በመካከላችን ስለተገኛችሁ በባንኩ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ከዚህ በማስከተል በፕሮግራማችን መርሃ ግብር መሰረት
የአራት የድሬዳዋ የሐረሪና የምስራቅ ሐረርጌ እንዲሁም የማያ ሲቲ የእስልምና ጉዳዮች ልኡካን ቡድን ሰብሳቢዎች ወደ መድረክ በመምጣት ይሄንን ፕሮግራም በዱዓ እንዲከፍቱልን በአክብሮት ወደ መድረክ እንጋብዛችኋለን። ሁላችሁም አላሁ አክበር በማለት ወደ መድረክ ጥሪ እንድትሸኙልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አላሁ አክበር። ዱረቦታ መጅሊሳ ናኖ ሐረሪ ናኖ ድሬዳዋ kan godina Harargee baatii fi akkasumattillee maaya sitiidha gara waltajjii tanaa dhuftanii sagantaa kana eebaan akka nuuf bantan gamanaan isin afeeraadha. Hirmaattonni ammoo Allahu akbar jechuudhaan gamana akkanaaf gaggeessitan kabajaa ol aanaadhaaniin isin gaafadha. Allahu akbar. Allahu akbar. خيسمان خبجا جزي أسجرا قال إنه تهرك دون قبل وان تاتيجا تكبير تادا نوسيمات دا إسنين جنة خبجا ما أولفات دا ربي خبجا إسنين تاجر الله أكبر يه أراتم مجلس حلافيوش وده مدرك يمتونو ينن program بدعاء عندي كفتولن وده مدرك يمتولن يجنيالو نزين ዑለማዎቻችንን የመጅሊስ ሐላፊዎቻችንን ወደ መድረክ አላሁ አክበር በማለት እንሸኛቸዋለን ማለት ነው። እትጋፈተማ ዲመ ኢስላማ ቡልቺንሳ መጋላ ድሬ ዳዋዳ ኢቲአና የቹዳ ሼኽ ኸኛ ሼኽ አልይ አህመድ እትጋፈተማ ዲመ ኢስላማ ናኖ ዲመ ኢስላማ ጎዲና ሐረርጌ ባሃ ሼኽ ኢብራሂም ለማን ቀረወል ተጂኑ እርገብ ወርከበኒ ጅረኒ ቀበጀማ ኡልፋዳ ጀናኒ ሼኽ ኸኛ ሼኽ ኢብራሂም ሙኽታር خبجموني شيكوتين تينيا نما لماتو نور هافي تقافتما بولشين سمغالا ما يدا أبو محمد إبراهيم شيخ محمد إبراهيم في شيخ عبد السلام نانو هراري داتي رايتشودا يو أسخيسا جراتان نموني تديا تنوف قد ديسا خراول تجيا نودفني أبا خينيا أبا غدادا أحمد الدين مختار خراول تجيدا نوف ديسا يو أسخيسا تي أركمان بغد أفتن جتشودا بربانا جدومانو دوغورا غرتي مد أتشي أولي وجين هريرو وان انجري چنما جدو تنتي دوفي قبان قبنوان تيف يوني في دوغورا أمنت إفاما إسنين جن ناكا إلمان خيسانيتي خراول تجيدا خبجان ألفنا نوف أركما حواس نمو تكبير تان نفسي مدى الله أكبر من قدون تينيا دفاجرني خراول تجيد يهاتني تكبير تان نفسي مدى أبا غدا أحمد الدين ميسين سسانيتي وجين خراول تجيد يهاتني جران كالتي دان شيكوتي تينيا تسين ديبس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما دلدل توتا خينيا خبجم توتا خي سموتا جمرا بكبوتني رفتني في نانو يو أو أرسي رابك بوتني أسنو خيستي أرقمتن خبجم توتا أمة خينيا خبجم توتا هاوني في شمران كينيا بقى أرانتنا سبب رامسين مقالا تينيا مقالا هرر مقالا جالالاتي
waamicha ulamaa'ota keenyaa kabajanii waamicha hayyoota keenyaa kabajanii asitti argamtaniin isiniin jechuu barbaada. Ummata keenya du'aayiidha jaariiti asin nu gabbuusanii yoonii fi aamiin nu jalaa jechuu baattan qalbiidhaan nu cabaa. Mee hugguu takka harka keessan rabbi jala ol qaba aamiin nu jalaa jaa du'aayiidhaaf. Yaa tokkicha laman taane ka dukkantii isan daane. Amiin. Ka fageenyi isan daangeessine. Amiin. Ka waa namaa godhuudhaaf koree namaa mariisifne. Amiin. Ka waan ati namaa goote makluuqni deebi'ee si gaafachuu hin dandeenye. Amiin. Ni gartaa ni beektaa yaa Rabbi baankii teenya tana ol fuudhiinsi gaddeebiinsi duuban jirre ol nuu kaasi. Amiin. Qalbii hawaasa keenyaa gara baankii tanaatti nuu deebisi. Amiin. Baankii tana bakka fiddee fidiiti yaa Rabbi khaznaa isiidhaan nyaqnuu godhi. Amiin. Hojjettoota isiidhaa jalaa fi gubbatti qalbii isaanii wal nuu taasisi. Amiin. Hunda keenya kan bahaa fi dhiyaa yaa Rabbi qalbii teenya gara baankii teenyaa tanatti yaa Rabbi nuu deebisi. Amiin. Warra guyyaa irraan tanaa raffee iddoo garaagaraa irraa yeroo isaa gubee qarshii isaa gubee asitti argame kana yaa Rabbi nuu milkeessi. Amiin. Ulamaa'ota keenya kaasirratti argamee fi kaasirratti hin argamin illee yaa Rabbi umrii isaanii nuu dheereysi. Amiin. Magaalaa teenyaa fi godina keenyaa fi naannoo teenyaa fi biyya teenya hunda yaa Rabbi nagee nuu godhi. Amiin. آمين يا ربي آمين آمين. آمين آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم جل كمني وهندا مقا ربي رحمة قبوتي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ني بفنا امين نجتني ربي نجيان نبولش نجيان نهاولشو ربي نجيان نبولش نجيان نهاولشو دوغور نهاولشو غدادو نهالغو بيتين بيا نجيا ربي نهاغدو cirracha bayyaataa hammaaraan isin hin fitin galaana bayyaataa dhugomtanii hin dhumina handoodee hormata haa bonaa ganna lelisa ji'a goobanaa tahaa bikkayyuu ifa fayyaa nagee tahaa horaa bulaa deebena وعلى ذلك بحق سبحان ربك ستي أما يسفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله. الله أكبر الله أكبر خيس موتا خيني تكبير تدام بكن نوف ديبسا الله أكبر خبر غلطوما ክቡር አባገዳዎችና የመጅሊስ ተወካዮች ኃላፊዎች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይሄንን ፕሮግራም በምረቃ ከፍተውልናል። አላሁ አክበር በማለት እንድታመሰግኑልኝ እጠይቃለሁ። አላሁ አክበር። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከዚህ በማስከተል የዕለቱን መርሃ ግብር ወደ መርሃ ግብሩ እንገባለን። የራሚስ ባንክ የቦርድ አባል የሆኑት በድሬዳዋ የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ክብርት ሙሉካ መሐመድ ለዚህ ለፕሮግራሙ ታዳሚዎች የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት እንዲያስተላልፉ በታላቅ አክብሮት ወደዚህ ወደ መድረኩ እንድትሸኙልኝ እጠይቃለሁ። አዴ ሙሉካ ሙሐመድ ቲጋፈተምቱ ፋይናንስ ፊ ሚሶማ ቡልቺንሰ መጋላ ድሬዳዋ ዳተንታቴ ኤርጋ በገነገያን ዱፍተኒ ባንኪ ራሚስ በከቡኡዳን ታን ኢሲኒ ደበርሲቱ ኤርጋ ሚሴንሰ ቦርዲዳ ኻን ኢሲኒ ደበርሲቱ አዴ ሙሉካ ሙሐመድ
خبجمتو آد ملوكا تكبير تنافس مدى الله أكبر الله أكبر የድሬዳዋ አስተዳደር የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም የራሚስ ባንክ የቦርድ አባል ክብርት ወይዘሮ ሙሉካ መሐመድ ወደ መድረኩ በመምጣት ለዚህ ለታዳሚያን የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር እንዲያደርጉ ወደ መድረክ እየመጡ ይገኛሉ። ሁላችሁም አላሁ አክበር በማለት ወደ መድረክ እንድትሸኙልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አላሁ አክበር الله أكبر አላሁ አክበር። الله يا جبا هلا في قوة سيكبا نوتي هلا في قوة لنكم نسيكبنا نودين دبني نراك بوانو دبا خالق سميه تربني في خندتينا وما بريتي لا لبه بديع مادا ملوكا وجين ترتي غاري خبجمتو عدي ملوكا هرول تجيد ياتني جراني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناوف كل شاقة تبابي تين تباقى بوي دوران دورسي علماء تخيني غرغدا هوغان صوتا خيني غرغدا دورا دابدي دبچو داف ديرقما بانكي باهچو وانا رجروفي سلا علماء تخيني غرغدا في هوغان سخيني غرغدو جالتمتوتا asitti argamu jira sanifu na of kolcha dura isinin jechuun barbaada itti aansuudhaan kabajamo obbo Kadir Jawar kantiibaa bulchiinsa Dirree Dawaa kabajamtuu Aadde Roozaa Umar itti aantuu pireezidaantii naannoo Hararii kabajamo obbo Geetuu Wayyeessaa itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina naannoo Hararii Sheekh Amin Ibro akkasumallee sheekootii teenya Sheekh Amma Watar Sheekh Musaa Sawaalaa ulamaa'ota keenya gurguddaan maqaa yaamin hoggansoota keenya kan bikka adda addaa irraa sitti argamtan maqaa tuqubaadduus akkuma jirutti sadarkaan keessan akkuma eegametti jaalatamtoota ummata naannoo Hararii Dirree Dawaarraa Harargee Baharraa mana fi abbaa jaarrateellee ajjeerratee akka roobni seenne akka caamaa fi roobaas hunda keessatti dahachuu dandahanitti abbaa jaarrata jettanii baankii Rammis abjuu yeroo dheeraadha kan ummanni muslimaa keessaa akka Harargee Bahaattis yeroo dheeraadhaaf akka biyyaatti dabsuu yeroo dheeraaf gara faayinaansiitiin baankii ofii banatanii kaaznaa ofii keessa waa kaayatanii guyyaatti haajaman keessaa fudhatanii karaa halaaliin ittiin fayyadamuudhaaf bara dheeraadhaaf abjuu keessa turre hawwaa turre hawwiinullee hawwii seenya sawwanni galmaan nu gahaa dhabnee turre garuu mootummaan jijjiirama haa galatamu keessaahu Dr. Abiy Ahmed muummeen ministeera Itoophiyaan ta ummata hundaati Itoophiyaan ta amantii hundaati Itoophiyaan ta sabni hundi keessatti walqixxummaan jiraachuu qabuudha kanaafu hawaasni hundinuu dhimma isaa quuqama isaa karaa dimokiraasii taheen bifa amantii isaa kabajeen gaggeeffachuu qaba bifa ja'uun seenaa addaatiin baankiin islaamaa yeroo ammaa hanga afurii kan geessu banamtee Itoophiyaa keessatti hojii galtee jirti san keessaa Rammis abdii ummata bal'aa ummata bahaa guututti akkasumallee
dhihaanis kaabaanis kibbaanis ummanni islaamaa keessaa ummanni oromoo abdii guddaa irratti horatee banate keessaa isii tokko baankii tana galmaan ge'uuf baankii tana bikka abdanne saniin ge'uuf namni mana tokko jaaru bu'uura qofa lafa kaayee biraan deemu dhagaan bu'uuraa dhagaa jaama malee mana jaamu baankiinis bananii hulaa cufanii biraan deeman baankii banan san eessaanitti qaawe dhiiroo karri qilleensi bareedaan seenuuf eessaani bikka qooyte tana cufna kan jiru hawaasa kana yookaan akkuma nama dachii duwwaarra dhagaa bu'uuraa lafa kaayee deeme taati odoo dhagaa bu'uuraa tahin manallee mana keessa dalagamtu mana islaamummaan keessa dagaagtu mana cuftinuu bifa shari'aatiin keessa tajaajilamu akka daa'ima kalee dhadhalatee lafaa ol guddatu akka biqiltuu gaddaabanii bishaan obaasanii kunuunsanitti baankii tana kunuunsuudhaaf qophiidha moo qophii miti mee maaliin naa ibsitan maaliin naa ibsitan rabbii warra jachattiis jacha san galmaan gahu nu haa godhu baankiin kun eega banamee baankiin yeroo duraa keessaa waggaan duraa waggaa investimentiiti kana jechuun baankiin mana qofaa miti ka baankii jaamu baankii banneessan meeshaalee barbaachistu teknooloojiin dabalatee tajaajila hawaasni kun ittiin fayyadamu zamanni jaarraa 21ffaa keessa jirra jaarraa kana keessaa teknooloojiin bu'uura kana wajjin wal qabsiisee waan baankii kanaaf barbaachisu hojjetaa as keessatti hujii kana bifa si'ataa taheen ummata keenya gammachiisuu danda'u hoggansa akkasii dabalatee hujiin babal'aan hojjetamu barbaachisa kana keessatti hujiilee hojjetamtu kana keessatti maalleeyni isin sheeriin bitattan maalleeyni kaapitaalli dura walitti qabame hujii kana eegala baankiin bu'a qabeessa kan taatu manni banamee meeshaaleen barbaachistu guutamtee teknooloojiin barbaachistu guutamtee yoo kan usnee teenyu taate kasaaraa dhufu kan bu'a qabeessa taatu yoo bira qusanne yoo irraa wajjin dalaganne yoo marroo walitti hidhanne qotee bulaan marroo walitti hidhatee waliin qotatee tabbabaami baankii Rammis wajjin marroo walitti hidhachuu barbaachisa jechuu marroo walitti hidhachuuf abbootiin qabeenyaa keenya qabeenya isaanii dhiisanii ganamaas galgalaas kanan akka sooreysa yaadataa Junayddiitiin dabalatee abbootiin reefu maqaan isinii dhawame tokko lama kaniin hin jenne yeroo hunda boordii Rammis bira dhufanii kun asiin haa diriiru baankii kana kan bananne kanaaf asiin tolchaa asiin qaceelchaa jechuun deeggarsaa yeroo baay'ee baankii kana bira jiran jechuu sheeyamiin ibroo kabajamoo sheeyamiin ibroo shari'aa boordii baankii Rammis kana ta'uudhaan bikka hundattu bikka hulaan baankii tanaa maqaan baankii tanaa ka'u cufattu jiraatanii waan jallate akka abbaatti sirreessaa gorsaan Sheek Jamaal Aliyyi akkasumallee sheekotiin keenya baankiin kanaaf wirtuu duwidaa tahanii wirtuu duwidaa namni on taane utubaa namni kunuu diriiree deemuu waan hin dandeenyeef jecha baankii tana sirreessuudhaaf ifaajii baay'ee godhanii jiran arrammoo hogguun akkanatti argu kan abdatan rabbumaa abdii guddaan ummata kiyyarraa harkadhe jechuudha abdiin guddaan maali arra istaadiyooma kana keessa walitti qabamnee deemuu qofa osoo hin tahin abdiin guddaan namni akkaawuntiin banatin amma asirraa eegalee akkaawuntii baankii Rammis banatee namni achittiin qusatinii bikka biraatii qusannaa fi qabu haanni quncee wal gargaartee arba hiiti jaan bishaan dhabdhabii walit dhufeeti galaana tahee deema kanaafuu namni shilingii qabu qarshii qabu baankii biraarraa baankii Rammisitti arrarraa sa'aa tanarraa kaasee qusachuudhaan abbootiin qabeenyaa bikka barbaadan bikka biraatii qaban cufa baankii Rammis wajjin dalagachuudhaan waliin
galma karaa dheeraa deemuudhaan galma yaanne san carraa mootummaan keenyatti nuu kanne kanatti baankiin Rammis mul'anni si hogguu lafaa kaatu bishaan olooyyaa'u jaami namni keenya bishaan olooyyaa'u yoo gadoo ta'e malee jaami baankiin Rammis akka Afrikaa bahaatti ol deemisa kan agarsiistuu fi jecha bishaan olooyyaa'u ji'u san faalleessitee mul'ata guddaa ol irratti mul'attee argamsiisuudhaaf kan karoorfatte mul'anni kun isiniin malee galman gahu daa'ima kaleessa ilma keessan akka isinii dhalatuuf fuusistanii ganda hambaa dheeyxanii waan seerri Itoophiyaa barbaadu guuttattanii ilma tokko fuusisachuuf hogguu warra hambaa dhaqan waan aadaan nama gaafattu guuttatanii aadaa seerri Itoophiyaa gaafatu san guuttattanii baankii banattan ilma san ammoo akka ilma horu akka intala horu akka soddaa biraa isinii fidu kagodhu isini baankiin Rammis ilma keessanii ilmi keessan isinirraan beelawin isinirraan deebotin hulaasaa ganama dhaqaalaalaa ilma abbaatu gorfataa haadhaa gorfataa hawwanis abbootiinis ilma keessan joollee baankii Rammis daleeydu cufa bikka jiran laaltanii damee baankiilee babal'isnee akkan soddaa jenne sanitti baankii halaal waan taate jecha soddaan dhufu soddaa gaarii akka ta'u ni beeyna akka nu zallamne baankii halaal babal'ifattanii akka galmaan geenyu dhaamsa boordiin kabajaan akka inni ta'e asumaaniin isinit dabarsa kana keessatti wanni niin dogoggore yoo jiraattees asumaan afooyinaa lillaay na of kolchaan isinin jaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu Allahu akbar Allahu akbar ergaa boordii bakka bu'uudhaan nuuf dabarsiteen kabajamtuu aadde muluukaa itti gaafatamtuu faayinaansii fi ikoonomii bulchiinsa magaalaa dirree dhawaadhaa galatoomii ulfaadhu jennaani isinillee galatoomaa sagantaa teenya tanarratti keessummoonni kabajaadhaan argamtan keessummoonni kabajaa keessaafuu abboonni keenya sheekha keenya Sheekh Muusaa Su'aalaa seenanii jiranii akkasuma sheekha keenya Sheekh Abdulatiif Mattaan Sheekh Muusaa Su'aalaa itti gaafatamaa boordii itti gaafatamaa gamtaa ulamaa godina Harargee bahaa kan tahan jechuudha maqaan isaanii hangana booda'aanu isin dura dhaabbadheetiin dhiifama gurguddaa isin gaafadhaa sheeyni keenya Sheekh Abdulatiif Mattaan amma seenanii jiranii reefuunoo kabajamtoota darasaa isaaniitii wajji ol seenanii ulamoonni adda addaa habarattoota keessan qabattanii arraan tana bakka tanatti argamtanii nu boonsitan kabajaatu isiniin mala baga nuu dhuftan mataa rabbi ol isin haa qabu arraan tana guyyaa dhaadannoo baankii Rammisii namni tokkolleen haasitti argame kun buugaa baankii Rammis hamma dura banatelleen irra deebi'ee akka banatu ka hin banatin ammoo akka asii behen laaqana isaa osoo hin nyaanne baankiidhaaf baankii tanatti miseensa ta'uudhaaf tarkaanfii isaa ta dura haa tarkaanfatuun dhaamsa kiyyaa sagantaan itti aantu obbo Mu'aaz sagantaan itti aanu itti aanaa hojii gaggeessaa baankii Rammis kan ta'an kabajamoo obbo Kadiir Abbaas gara waltajjiidhaa dhufuudhaan haasawaa kan nuuf taasisan ta'a itti aansuudhaanis hojii gaggeessaa baankii Rammis gamanumaan isaan tun waafeeraa jechuudha. kabajamtoonni asitti gizee nuuf dhiyaatan inshallah namoonni sagantaadhaaf dhiyaatan haga danda'ametti daqiiqaa nuuf qusachuudhaaf yaalii gootanii nu ulfaadhaa akkanuma jechuu tanaafuu dhiifama isiniin jechaadha akkas nu gootan. ከዚህ በማስከተል የዕለቱ የራሚስ ባንክ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ከዲር አባስ
ወደዚህ በመምጣት መልእክት ያስተላልፉና ስራ አስኪያጁን እሳቸው ይጋብዙልናል ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ከዲር አባስ እናመራለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አረጋ ጉያ ገመቹት በገነጋን ዱፍተን ከበጀሞ አዲ ሮዛ ዑመር ኢቲያና ፕሬዝዳንት ናኖ ሀረሪ ከበጀሞ ና ሄዱ ጃለኑ ኦቦ ከዲር ጁሃር ከንቲባ ቡልቺንሰ መጋላ ድሬዳዋ ከበጀሞ ጃለተማ ሼህ አብዱሰላም ፕሬዝዳንት መጅሊስ ናኖ ሀረሪ ከበጀሞ ጃለተሞ ሼክ አሚን ኢብሮ ሼክ ሙሳ ሷላ ሼህ አህመድ ወተር አከሱማስ ፕሮቶኮሊ ከነ ኢሲን መሉ መቃያምነ በገነጋን ዱፍተን ዋሚቺ ባንኪ ራሚስ እዋተኒ ሰገንታ ከነረት ኑፋን ከሰን መቃ ክያፊ መቃ ባንኪ ክያን ገለተ ገልች በገነጋን ዱፍተን ዋኔዱ አዴ ሙሉካኗን አሶፍቴፍ ነራፊቴ ጅርቲ የሮቁ ሰቹፊስ ዋንጁ እንቀቡ በገነጋን ዱፍተን እንጃ ገለቶማ ቢስሚላህ ረህማን ረሂም ኦርኩ ዚገደርኩ ሁክመ ቀዳች ዚገደርኩ ሼካች ዚገደርኩ ዲን አቂያች ዚገደርኩ አቧ ኢዚና ሰላም አለይኩም ሃምበይሌ ዲሽኩ ሆጅ ሞይ ራሚስ ባንክ ሰፈር ኡስጥቤ ሀጂስ በር ይኹን በረከላሁ ፊኩም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አላህ መገን ሹክራን አረጋ እረጉዳን አሲቷን ወሊቀበምኔ ራሚስ ዋሚቸ ያሜፍ ራሚስ ማል በርባት ሲኒራ ዋንቹ ሶሬስ ኦቦ ጁኔዲ ረቢ ኡምሪ ዴራ ያደታ ጁኔዲ ረቢ ኡምሪ ዴራ ከኑፊ ሶሮይሶተ አድ ራሚስ ኬስ ኑገርጋራ ጅረን ባንኪን ኩን ዱከነራ ኢፋ ካርኩ ሀወኒ ትርፊ ፎሶንታኔ ደለታ ፊያደኒ ዋን ከነ ጀለዳበተኒ ከናንገኒ ጅረን ባንኪ ዳቡን ሰልጳሚት ባንኪን ሐዋሳፍ ዲነግዴን ምስኪኑማ ዋን ሄዱን ራበሌስ ባንኪ ፊታንኪን ሐዋሳ ኬኛፍ ሙርቴሳ ጀኔቲ halkani fi guyyaa itti dalagaa jirra. Baankiin isin barbaaddi. Baankiin nama barbaada. Baankiin garee ifii qabdi jechuudha. Isin keessa seentanii ittiin hirmaanne gaagura duwwaa ta'a jechuudha. Gaagura kan isan qabne deemaa isin qabu. kannisni baanki raamis gaagura goone gulaallu isin jechuudha. Amaanaa kana keessa seennee dalayna ka jettan mee akkam nagarsiisuu qophii qabdan. Amaanaa kana wajjumaan finxaan geenyaami inshallah gudee bitan jechuudha. Ija fi gurri keessan raamis akka ta'u adaraa jechuu barbaada. Baanki amma dhaabuun akkuma beeytanitti biiliyeena 5 barbaada. Biiliyeena 5. Sooressoonni keenya maallaqa kana baasanii
isin maallaqa kana baaftanii baankii kana hundeessitanii jirtan lafa dhaabtanii jirtan dhaabuu qofa galman ta'u dhaabuun kun galman ta'u galmi keenya maali akkuma baankilee gurguddoo amma jiran kanatti dorgommee baankiin kun carraa dalagaa uumee barakaa mana manatti akka galchu feena waan kana nu cinaa dhaabbattanii yoo utubtan baankiin Rammis yeroo gabaabaa keessa bakka guddaa gahuu dandeessi. Galaanni xixiqqaatu walitti qabamee galaana guddaa uuma. Isin galaana keenya galaana guddaa keenya. Isin kabajna isin jaalanna adaraa waa'ee Rammis kana qalbii fi mataa keessanii fi harka keessaniin sammuu keessaniin qabaa. Adaruma jechuuf hin gamana bahee jechuudha dubbi cuftiinu amma dura dubbatamee narraa dhumee jira. Jazakumullah khairan. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hattaanse Prezidaantii Baankii Rammis Obbo Ali Ahmed gama waltajjii kana yaameetiin haasawa gabaabaa ergaa isin akka dabarsaniin isaan gama waltajjii kana afeera jechuudha. Obbo Ali Ahmed gama waltajjii galatooma. Prezidaantiin Baankii Rammis gara waltajjiidhaa dhufaa jiranii tanumaa fi tana jidduu hirmaattonni sagantaa tanaa hundi keessanuu akkaawuntii banachuudhaaf ijoolleen isin keessa bobbahaadhaa jirti ammarraa jalqabdanii akkaawuntii banachuu ni dandeessanii akkasumatti illee hardhaatuun bifa bareedaa fi qindaawaa kana